Ni mathiko mekuihuritwo ni kieha kiingi kuona mutigaire Stephen Nadwa ndwari kana murimu uramuragire no ni kuragwo ni rithathi iria arathirwo hindi ya mururungano mwena wa Mwiki Kasarani guku Nairobi ni maabitha borithi. Andu aria megwikinyitie mathiko-ini mau niguo kunyitanira na family no maria meguthiana mbere gicigo-ini kia ubunge kia Molo kaunti-ini ya Nakuru ni makomithirie ciiko ici cia maabitha borithi cia gutumira hinya riria mirurungano eno yahanika. Tunaomba justice, tunataka haki itendeke. Tunaomba IPOA ambao walituambia watachunguza hii kesi na waweze kutusaidia. Mwari wa nyina na mutigairiri iria Nwarenga ni acakaete gikuo kia mwana wao kuona wenda kuruhanitio na mururungano uyu na oho arakoretwo arikia kirathi gia form 4 mwaka mwituku. Stephen alimaliza shule huku Shago inaitwa Mwena Secondary School na alipata grade ya C+. Alikuwa anataka sana kwenda campus. Na handu-ini ha ikaria Kasarani Mwangi wa Ituru ni acakaete gikuo kia mwana uyu kuona uyu ni mwana munini na ihoya riake ni ati thirikari itigirire ni atacokiria makinya ma kiwatho aria marekire giko giki kia unyamu. Wakati kitendo kilifanyika kigeepukika kama attitude na behavior ya askari na viongozi wetu Kasarani ingekuwa tofauti. Hatuwezi penda kupoteza mmoja wetu tena. Ni huzuni, ni uchungu kuona mtoto mdogo akifariki na alikuwa na matarajio makubwa. Tunaomba serikali ichukulie hatua. Stephen Nadwa ari na ukuru wa miaka 17 na arakoretwo arikia githomo giake gia form 4 mwaka muhituku. Acemanirie na gikuo giake ari mihango-ini yake ya gwetha uboco. Giribotera Kameme TV. Nitagwo Jerry wa Wambui.